Jimmy Sam Kasebo yi so and eye bnada eye ebobo som ni de to sudunsia e won fimpimienu ene aduonu num ni mu bomode anabeka ye ho e Facebook and TikTok ni na eye DLFM 106.9 sanso ana akoye tuni na apone so a obetimi enya bi etie emredu a ode wadwe nkyere ne be no so ye bekenkan e de amount na nsam no de bedi eye Kasebo ni makotin ni bi ni se eye attorney general edin sema betudwa echiemu se eye Ghana Bar Association for emomodian no mombo Ghana mra ne ho ban no munja amanyosem na omoye no yaduba kopie mo e wo finfin mantem ni mu arho sama beto de Kasebo punu si kiremi se endrada Enquires awie ni ma mekesi nipa makoma enum tim omunyina hwere mo nkwa foforo beye dumienu enne prebia moda no emu edin yi pa Governor Edema Bank of Ghana bekasa echemu sese Ghana sika ne de agina ne naso ye pa. Na mekasa ko piem watakwa ne mpotem a yade batu ma ne se mekasa ne yade a ene dwada tada ho no mo no money campaign bi etumi e de cyanide asa dynamite akoto e magese idwane ba bi abu aguma ehu pa na mekasa no ase ahwe ye oman Ghana ye na tan ye so asantema anase eye takwa ne mpotem bomode nhwehwemu na nsembe na omde atudwa e de afa ho Imani Africa for abekasa afa eyomampani John Dramani Mahama na memu hu. Na dwadifo mo CMP ene ahyenkafo kiremu se mekese de ayade Ghana mpanifo etimi atombe ya hodo a wono de dwuma ama mo ho akyerem ye pantene oye kyenkyerekyere koso no nyasemuku ma yade mu kyeremo ebeso mawie Ora bi abomoden akoma sumfo 300,000 Ghana cedis so mo fanyo mo bridge na wo ho no mesan sese eyete bi ewo mu no enye kra. Dr. Mahmudu Bawomiala Haji ono oye akane omampani ebedegye de nsema tudwe kyeremu se yenka nkyere eye Ghana fo nyina se mo kyawaden in fact mo de mfinhia makoma konwotwe ede kye mo kwa so mo mfa mo no man konanim nanso mo baaye no lakadase ka sa abedi agronti omafum mo mfa nche wonom ensema no pina ka ho na yede bese mo se agye mensem Kasebo diero ha ene ensia echiripo enkron kasafidi esom na yakama wiei se DLFM Enquires Association kro no yekuo bia in fact eye pampe na ekuo no ho adenta sabe premani awa mu nyasem kuma wa mu chima ye papa dade Lumba ni kuo ahodo mo tan na chire no omo ni kuo ba kopa mo asa mo hwene so agye so mo bo adwumaden nyipa enti ye nka nkyerem so pekuo ni bia adwane ana odo ho akodompe enu nkuto na yekuo mu eye papa pa omo mu ho adanse pa eno eye DLFM Enquires Association emu de sa no manam ekoni bi wa monone ebi so Ghana monti bebi a ope bia no manze ne mantam nyina yewom bomode ne fa ho behiem sasam to wo nipa bi wo ye wo di wa woda make sempo bia ba ba wade a yeta wachi pampe sikam ene mpabo no hum fam yeta wachi pa fa ho bedom ne koni mode frempelfo ahmatrufo se na gimu nkyeremu 0538865393 0538865393 say home na say yemfa odonti brane nyina yemfa odwe ne yemfa mo odom Me kan fo Lumba supa e de ama obi biara ohiansio e de ni dwuma sanse Lumba supa de eno na aba mbonten so obi ato aguso a wotobi e de afa fidie mu asone sokoje ye de mani padua no FDA nso so agye atumu se eye na oye hyenkani na amnim eye tricycle twa bomode ana frempanifo e wo 0555 274 757 ana 0577 475 343 Okodansuma ne important Madam Abanyameche yeso distributor wa honom our adjacent Lumba spot ya Pietus Lane from Madam Abanyameche 0557 349 401 Mama Vic Franco Spot M or adjacent to Ninaso Washington Bay no Freno 0500 680 783 Bra Kwame da Command Circle Station Obenyadom Choba Fred Bra Kwame 0244 094 793 Madam Edith Kusi the way now Opsi Central University Freno 0246 601 004 and 0266 400 215 akanka for yesen konwa ya hunetia sentemo ya nanti ko yanim ne yankoya chi de bialada yesen konwa beso mo no eyame wofa takrade kodwekrum twa begu de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene Alhaji Abdul Twasunte mene Adjoa Agyei Sikapa ana hoteden ene Don Salevi
me wo fast kokofu sewa na wo si di ye kase bo na ye de ya Sekutu sebam enyo de ni bia sekutu sebam yen mwachigo sekutu sebam midian kokofu sewa sekutu ba ko pe mitie DL kasebo ti sekutu sebam nyo de ni bia we asante akade DL News. enyo de ni bia sekutu sebam yen mwachigo sekutu sebam midian kokofu sewa sekutu sebam DL kasebo de hinta no de pa hontoma Yamamo akwaba afituru milikande shia yen ewo Facebook no so DLFM 106.9 eno wa chinsi YouTube eno so dem DLFM 106.9 na yemfa kasebo no kiremu no yemfa ensomo yesha kasebo na se efefre fifi matanmu na rahosama abeto de kasebo pono so ekiremu sem endrada nkrenhye brane bisi ofifi matanmu anyasim ko amekese no eni pamba mako enum a wo hwene tia sentem wo nante ko wanim tim keja wo nyina da etime ahwere wonom enkwa afoforo baburu dumienu 12 enso aprabiam da sese no emu edin ye panen kwanhia no nkra ne kirem sesi ye ewo One Crown Junction eno ne ebanyamransa ewo Cape Coast kwantempo no so ewo fifi mantemu ewo Andrew Adjoa Agyei ebobo so me na toso du enum mfimpim mienu ne edenu mu na kwanhia wei etumi esi yem na enka ne kirem se nkwanhia ne sie Andrew awia eye dum awia eye no mienu abapa ho sema no aduanan num na mo kirem a eye DAF track and registration number no eye AW 9548-13 a make se na emo box na mako ahanson 700 bucks na ne gum ena otumi ene Toyota Haze ono so na passengers fo mu bia registration number no eye GC 9728-21 ena de kwayantem se kaw ema na so nipa num tim keja afoforo dumienu omo so aprabiam de da sese no emu eden ye pam na kan ne kirem se Ghana National Fire Service otumi jadwuma yekuro babaden afirififi matemu ekopiem ko bodwumaden kopiem ho no ba se na dum no mienu abapa ho sema eduonum krun pepepe no mkopiem ko boa ya kwatwa ade hye mo prepla no etimi efiri nkwanhia no emum na kan ne kirem se emra ne bo mako beye enum kopiem ayasa be ne de a doctor for na nurse for hwe mo de ka kirem se da bi mo no mo nkwan na firi mu nsem ti no anya de be fa ba konso da yare sabia mekese no oje ayarehwe na kan ne kirem se emra nkwanhia ne si ye no a passengers mako enkron 9 eni pe bo modin akoyi omu kura di free nkwanhia ni mumpo ansa na eye odum judgment yekro mo modin akopie mu ansam so kwakoto aso akabo dwumaden e de asom adehye na woni mu kirem se emra odum ja adwuma yekro kopie mu no omba modin yi nipa hodo be mako dunson 17 ena omu yi omu free nkwanhia mo kese mu mako du mienu de bebi omu da sese no emu oden na mu kirem a ayo shenkan na waka eye daft track ne de on eye ne driver no o shenkani na afi ni mate no nya de obi atumi pra ya o munyina da etime fom ho adikura na kan ne kirem se emran kwanhye si in fact traffic esi ya nya asem kuma endrada a shenkafo na passengers bra papa ewa Nyamransa junction ho do mananya asem kuma kranti wei ene nkra ho do beto de yakase bropon so kirem se endrada awia kwanhye foforo si mani panum tim keja afoforo du mienu so de bi omoda sese no Jango problem entesa omoso nkwa ebetumi every wonom ensem Yentua kasebone so na Attorney General Sanso no ye Minister for Justice Dr. Dominic Ayene FM members at the Ghana Bar Association so momodian no Ghana mamra no ho ban no mu jai say omodi omo ho ehye amanyosemu no na oka nsemu e de afa enka ne otemu afo pene ye get through talk no ho asem ana ochemu se ohwane ekoso na anya de etwa ye kura no de nsemu e de tudwa wa abro mu bie annual general conference e de Ghana Bar Association e we ndra Adjoa ye obobosom ne de to so ye dunum ewo mfimpimienu eni aduonunum ni mu ana Dr. Yene echemu se eya association asa omo twetwetwe omo ho ya amanyosem na emomo munya na omunya amanyosem ho atanchi anu na omo momodi aso metimi aboga na mamra no
ɛho ban no chema ye committee miensa omote ye ɛwɔ article 146 nim no yade a Ghana Bar Association for no ba ko pɛ ana omo de omo ho adi de kyerɛ ma na kyerɛ sa samanyosem ana omo pɛ sɛ omo ye ɛwɔ man yi mu sanso na ɔka si sudua bi mu sɛ ɛyɛ mranimfo de wɔ sɛ mo bɔ modin ana mo hwɛ sɛ ɛba amanyosem am bɛyi mu ho afrim na emu mo di amamra no ɛbɛyɛ adwuma esan sɛ mo no mo yɛ adwuma no de ama Ghana fo ɛnya amanyosem into omomodin na sa niema no omu jai creation nsenya ade a eboa we no di tuja na oche mu so ohwe yi omu yi otemuafo peni ye Chief Justice Gertrude Tokono free honom na eyade a eyetememfo ni bebre na ekasa fa ho bebre na so ana ekasa etia ntinka be ya nka Ghana Bar Association for mo nya amanyosem. Law and politics in Ghana has always been intimate. Lawyers were central to the nationalist struggle, drafting petitions, leading debates, and championing the cause of independence. Since then, lawyers have been indispensable in shaping constitutional governance, whether in drafting the 1992 Constitution, defending human rights in DLFM 106.9 in moments of national tension. Yet our role in politics must be guided by principle, not partisanship. When lawyers descend into the arena of raw politics without restraint, we risk undermining the very foundation of our professional credibility. We must remember that our allegiance is first and foremost to the Constitution and this republic, not to transient political interests. Over 3 decades have passed since the adoption of our Constitution. During this period, our republic has tested and continues to test the resilience of its democratic institutions. In doing this, the bar has played a crucial role in assisting the Supreme Court to interpret and enforce the Constitution. But outside the courtroom, the advocacy of the bar as a professional group has lacked consistency, bringing into question its adherence to principle. The lawyer in politics must be a voice of reason, moderation, and constitutionalism. The bar must speak out not to please governments or opposition parties, but to defend the rule of law, the independence of the judiciary, and the rights of the ordinary citizens. The Ghana Bar Association is not merely a professional body. It is a moral compass of the legal fraternity and a key pillar in the construction of our constitutional democracy. Eni ya uti ye Attorney General no anso na ye Minister for Justice ye Dr. Dominic Ayeni. Yantu akase bonu se mo nwura mu e wa toye matemnim. Na make say asaya hwe ne bo oman Ghana ye na atena ye ho ban mekire Environmental Protection Agency etwadetia eka ni say EPA empanifo ahyase ye hwehwemu e de afa emuna donko bia akwada eye takwa women's market ni mu e wendura da Adjoa Agyei a wone mu kirem say in fact asem na esini hwema beda Agyei kirem anipa bi susu say ayade omona monam koti kwanso etu efumagudi e ka ne say illegal mining anase galamsey ifo yipi ena kodi diam na na kodi di market yase apefumagudi enti manam so mamekese na mu na tumi abuagu ma aye huhu pa e wotakwa insuaye masini mu e wo atoye matenem na kwankyerefo penin e de ma so hwe oman Ghana yatena yeso e wotakwa ne mpatem e watoye matenem mu eye sofia otaba e kiremu sem ade ba ko ehu pa ne sesabi so bi etufumagudi na mutuna kese mu a wontumi fo mani ni akire enko hu dwumadie pote a omudi na sasem nanso wohwe mu na donko endo ada etimi akotu akwakwada obi shopum e wotakwa women's market ni mu a ehu pa o enti oman ye kwa na se ye ba ne sabi obi tidwampo edigwa kra wo surefi se mikese no enipa bi atuam na donko di dia fa manfo danse edi fumagudi asa mo man ti sabi ye foundation na edi ase ana o chem se ba ne si ana Ghana bebia keka kwesiesie no ehu panti omugu suwa ne omomke biewom ebo na mompa hwehwema hudi kudie nti adam so ma mekese mu na no etuma kwede dwane mu na nipa bia ne sahase no wanom etimi achenom Miss Otabe kasa no chire misem wanom gusu badwumaden abo nipa bia ne sahase no be chene kogima na memra etimi ene na defense sabi etimi trans ma nipa bi etimi for manga na ngura to pre ne mfa nipa kwa emfa ni agrokra wanom chire misem monso so amutufu magudie akese mu no muhwe ne yefri sabi mutum be pesike ni na Ghana ni nkwanfa nkoto asem mu da samoya ne sem ni oman ya ni yenti no omekọ so agye ban to ban boa ma nipa bia da omonam oman Ghana mu etufu magude nanso
Omonyu nipa nkwa ho ne mra eso mpachi. Odi nsem sei eto nsentwerefo anim. And then when you come to the mining area, the most dangerous mining activity is the underground mining. As regulators, we are there to enforce the law. But in terms of underground mining, it is very difficult for us to monitor DLFM 106.9. So they are able to function very well because they know that regulators cannot be underground because of their activities, how dangerous it is. Because it involves blasts. And when they blast, because they are not being monitored, they go beyond the threshold. And looking at this very incident, it happened at dawn. As regulator at dawn, I cannot be everywhere. I've also directed them, a directive, I've told them not to engage in any activities because if they think they have social license, they don't have environmental permit to do that. Our hope is that we will continue to do the public education. I think that as time goes on, we need to educate the public very well on the effect of illegal mining, especially in terms of the mining communities, because it's their occupation. Their attention is not being drawn to its effects. Most of them are so much into their benefits. Essence say your majubanti no. Omo ya omo nwene sunsuanso bo na be bade na momu no ho mfa so na dode ne de omo dwene ho ye pa na omo adwuma no so kiremi say nya de a wo no won betimi akonu na mantem ni asase na sa na dwosabi omo ya bayifo ana enti ese omo nya dwene konkan ye pa wei eye kwankyerefo pe no no ena da so ya hwe omanga na ya tena yeso ewa to mantem takwa ne potemum ne den ede so fire otaber ena wote ne kan sika je galamse no wuti dwam kura surade every se wan hwe ne ya na buagum se kumo da enya wo na bekum wo mu didi asase na se kwasa na oba na woton dwa no woti dwam hoton ade no na akwaje takwa de sa na akwakoye Nyankopon boye maame na mepe picture na amakofi nso me hwehwe na mse wadwane nti mechi na mde ne beba oho nti isi de ehu pa wi akaka ko sisi de galam say yo mo ka so mu be mo maganya nne okwadwo ho na beba ho ye jai o se ho na beba ho ye jai se we ba o se me ba pe ye be jai be ba pe ye be jai me wa fasi amanya sam na jama oda o sare ye nche o hwe hwan emu ye de sa ma na just Ghana de oda emu ya ye de no right alpha Ghana no emu ye de sa de hwan e be tu hwan Ghana do Cause when say official, young country Ghana for no. It's official. DLFM 106.9. Is it young quay anymore? Yantua Kasiebone Sona Governor Edema Bank of Ghana, Dr. Johnson, Siama, Abakasa, say Ghana Sikane, Yesidi Nidia Jinane, Nasu ye papa, who are doing womb. Esan say, we Sika Hodre war a year or my for frost, not just a city Nika home, Bayasia Fanen, not just a skate Jinomonasono, a Yada Ghana City, so Eka Hosan say, Osha pressure and Canina Wosikaso, O Saniska Mobia, not just a no sakoya, how we bring said, ye, Sidunu, and sa anetie no the semi etuja wa bro mu bie eye monetary policy committee enoko so endra da ebobo so ne de to so ye dunum e won fimpi mienu ne aduonunum ni mu ana Dr. Siamadi tuja na yoche sa hwa afie atwamu na ka wo se niska na chesa ye kuntan se de ntisa se o maniska de mo bia chese bibia ekoye e de ma no chiema se de omo bomodin ya ne hyepa agua mu nti ahoodin de sidi no abemu papa sanso no di tuja na ochem se sidi no tim di otim enya ade abibia betimi asesa na se de okwa amanfoforo so asene o musika ne tiensa na se sidi no etie ebi te se pound ni euro ni na se sidi ni o maba be ye pa omo hwa ni se ne etim ne de enya ade besan akofom ya nti ode to Ghana fo ni na anim se Ghana sidi aye sika no se ahoden etimi abamu ye papa nti ye governor Edema Bank of Ghana Dr. Johnson Esiama ekasa ewe ye monetary policy committee na call so endrada no or the same say edituja have strengthened, and for the first 8 months of the year, Ghana recorded a trade surplus of $6.2 billion, underpinned by robust
gold exports and higher cocoa receipts. Our gross international reserves stood at $10.7 billion in August, covering about 4.5 months of imports. Despite seasonal pressures and a moderation in remittance inflows in recent weeks, the cedi remains among the strongest currencies globally year to date, appreciating by about 21% as of September 12. The cedi now ranks alongside high performers such as the Russian ruble, the Swedish krona, the Norwegian krone, the Swiss franc, the euro, and the British pound. DLFM 106.9. Reflects prudent monetary policy. It also reflects effective liquidity management at the central bank. It reflects fiscal consolidation, and it also reflects increased foreign exchange inflows. Now, the banking sector remains stable and improving also, with the capital adequacy ratio, that is without reliefs, rising to 19.5% in July, while NPLs remain elevated at 21.7%. They dropped to 8.4% when fully provisioned losses are excluded. And this underscores ongoing resilience as recapitalization and strict underwriting continues. Enia uti governor Edema Bank of Ghana, Dr. Johnson Esiama. Yantu akasia wano so na yensamba ya chineme gyina mo nkrabo premantai mu. Na meka sei ahyankafo nkabom kwa hodo wa nkrabo premantai mu kokwa pai. Wanu madwa. Ene ebisa mu sina ahyankafo nkabom kwe na mpesa mo kire se na modwasi na mo se hwe Nhyiraba. Ensem bi kwaso in fact ehye ye papa ye tete pa. Enti monka nkyira Ghana fo mpanimfo se yankopo ya adom na branda ya no ye kye na hyase. Tendende ya ye kwaso pa. Ene ebisa mu sa de mo se hwe. Wano monsa ase ahodo wa da CMP ewa krabo premente mombo moden a na hyenkafo no kwa wano mofa a passengers edi bi kwa so aduro ne takwa ne mamme ahodo o my Ghana mu no empirifo amade atuma ye nhwahan akwa akoton asase wei edi akakoma private developers o monje fancy stores ahodo tonton ni ma hyenkafo ne nkobua na fa kom kwotena fie adwadefo no so kwotena fie na sebe mofa ya asepan aya asepan kwankwohye ben na eye drivers union CB eye Ghana Private Road Transport Union ye twanetia eka ne say GPRTU and afinso Concerned Drivers Association Commercial Transport Operators and afinso eye Container Owners Association omu kirem say yemfat nsem bi ha adentina Ghana mpanimfo mo betumi atena say ye den makwatam CMB kwa ho ba bi adwade ekoso ne bunkan so manipa kwa ye adwumonya sikarugu ne botomu mana makon kan de man no maton de ama anipa nkran sa monje fancy stores na sabe dom dodo no fa kom nkoda na nsantrefo nhye manda de mo frɛ ye na eye Deputy National PLO ade ma GPRT Sammy Ramoa kire mu sensem we de ha adwenye pa na CMB ho na mo in fact adwade ekoso mo de dwamunya sika pa na de ntina mo pam eye drivers na mo pama adwadefo afro no de ho na makoma nkran Jessica gumbutum omu kire magana mpanifo yi sika mu agya so nanso de bia Ghana ne ho kire ne senti ene oye kye na hyase a enya semkuma na yenkwati ya kire na ase de ye ne mumuma hodo a ekoso na sa ekoso no nya semkuma emu nsem nie enti wei eye nwomoto ahodo omudi dwejale kwa fasu CMB ho nsem na wote na nwomo no de in fact ende me amesore pe me kwadwane de mo ne visa nwomo no kekekure tu me enwum mu odesa no manam na nu achi na Deputy National PRO de ma GPRTU Sammy Ramoa
ene ahyenkafo nkomo kwa wodo mu mpedimfo and rather than same say e de to nsentwerefo anim. It's about the CMB Lorry Park. It's been in existence for so many ages now. We've been working serving the nation throughout the 16 regions. For some time now, some businessmen have invaded the Lorry Park. Most of the portion has been taken away from us. We try to manage the little that is left with us. Yet another businessman have come up to take the remaining from us, and we are just pleading with the government to please help us the situation in which we are now. Tomorrow, God willing, if we are all safe, we will embark on a strike and present petition to the president. Echina nyame ya adoma ye nyina ye machi e de akọ eye omampani aso ye de petition e de kwakoma omampani de mo mu de ye no drivers are apply omu nyina ye adwuma omu free Cape Coast ba CMB omu free Kumasi ba CMB omu free Bolga ne de kika ka nyina no obia de na hyen AC ho private investors agye eye CMB station aboso and wo fa Accra Central yenya baby nyina nti amaye nuamo abambofo kra na bi adane bukumana omo cheche baby driver fo begina nti ye frame na e ni bresem be wan wo maba no omo de kotoda no omo de yigina ha hwe ha saa wo be wan wo makukuru dan no omo de asi wo no omo tamina fine one driver fo bibe lodu osoro bibe lodu ofom se se da driver fo kwa woni lo sa kwa woni lodu ye betum de 24 hours ana am se ye nkwa obi nkọ no waba DLFM 106.9 abrempamfo wo betona ma wo ma bibi won nsem na yen ya ye de asom enipa ye se 24 hours economy wo mesi morning one mile Accra Central ni ntimi nya adwuma na mom se obi beje bie o kire obi ankọ adwuma boy boy adama focho boy I know what Samanyan pass or buffer copa, the Indian Canadian the combat cream. Way I shank a phone come quahodo my gunam now tell what the money no penny pony dear Mocasa yano. I am more fast Samir, I'm one and a yet deputy national PLO at the MGP RTU, a yashanka folk wom kun and watching no. And then Oyachana costum mummin when you travel to a namcrab preman tem han musino. A maho do not get the former come here yet in same say, at to dear Cassiabo anymore. Our Lord and our God go with us. Send your angelic angels to protect us. Father, we pray that in the name of Jesus, because your word said the white collar job to do. So what else do you want us to do? What do you want us to feed our children with? What wrong did we do to the government of Ghana? Any other government came into power, you struggle with this particular issue every now and then. This is what we've been going through. It is like a year and a year after the other. Why? What wrong have we committed? There's a place, other than that, there's a place, a suitable place for the government, so that we go and sell. That is our issue. We have no issue. There's a place, we have to appear here. We have no issue with him. He's to live alone. It's a railway property. It's not an individual property for him to come and buy. It's a railway property. For that, it's a government property. He's to live us alone. We are suffering. We suffer to take. I have been a single parent for 20 years. I have been a single parent for 20 solid years. My kids are in the tertiary education. Tertiary institution. How do I feed them? How do I pay their bills? And how do I pay their hospital? What is it? What wrong did we commit as women? What wrong did we commit as women? Are we the ones who say our husbands didn't get white collar jobs to do? Our husbands are at home. Some of us are widows. What do you want us to do? We are dying slowly. We are dying slowly. We pay revenues. We pay revenues to the government. We pay revenues. We pay daily tickets. We pay what do you call it? The license. We pay license to the government. We pay revenues. So the government should tell us what to do. Because the revenue that they collect from us, what do they use it for? Adwadifo na echire mu say eto ahodo ampedifo agege free o munchen no braba pa na modebo entiene bia ya ahodo ahyenkafo gina efa passengers enya sika de hwefie be ya mi ahodo nso adwadifo no ton ade omunya akra de hwefie de hwe omo emma omo ko school no sika na magege free omo de yeden yen nso matonto aho nyina de ama ankrankran so mo meje na sikafo ne sa meje bosuwe mu bisa mu omo sese ma anya de a yemfa ma ne bowe emfa ntomanim
dia me de masama no Kwadwo wo ba no papa ne ade ye be boni dia me de masama no na me wafa sisi ka pese demonstrators na monwom na de pa yen sentimu bio DLFM 106.9 Sika men call for me wafa se for no ha no omo se ho no mpenifo na tonton ho nyina masika fo nti wo ye hiani wa Ghana ha wonidi ise Ghana na nkasa ye hiani di achese onka Ghana ni hu asa na so hu no na na ti okwadwo sise ye sika na ye di ye bibia okọ ba bi na oni sika di ato adwen ti omunya demonstration ngo pe sika kira kwan ya na kana demonstration ma ya ba be sere mpenifo munti adwadefo no ene ahyenkafo no because me bia mo kan me minim ho CMB Abuja ni mpotem ho no mo wa hyenkafo I mean lolly stations ahodo ho a eboa e ma passengers for no mudi dwa no tumi foka ebi kura kọ eye friend senkura tufu praso ene takura de I mean ekọ akiri suaduro ne mankasim ne ane Cape Coast nyina nti e besere menim de nti ampenifo ni tu o mo de menim nipa kura ho ye ne dia ene wo tu o mo se ya ban se ye de nti mpenifo mrem na omomwa na adwadefo no free kwan because basa moje ho nyina mba be kotena so na nim o kwan no so be ha adwen nti e besere pa sika yento akase bo no so yento akase bo ne so na assessment free money Africa for honom aba beto dwa e de afa bosumi nsia e yomampani John Dramani Mahama ne na aban ebedi akonya ne wonsem a omobekeka ye e de fa ye resetting Ghana ho a eye nipa no agitu mu na yade asese de omase no cresan say echinyegi ahohoro ene eye nsem a omususu say nhia no eno nam so amensem a ombeka ye ni nina no yade omase no no mu chiemu a ye reporter eno for pepon ebo mfimpi mienu ni aduonu num nimu e wa abra ye ndc amanyokuo no aban ne betena so no yade ombo omodin abeka say ombetetete niema sanse ne ba anti corruption so mbedi hu djuma eno nam so matememfo no agi omutumu prekopom ka sandi si abanya bai die oman Ghana mo ho ebeto mo ye papa nenso ombehwe ye obenembo sumi no amfimpi mienu ni aduonu num na chese niema hodo etimi ehye ase ye mass dismissal ni natimi call so ewo nyumeku ahoho e wo oman Ghana mu eno so ebe ha adwen papa na we no mudi tudwa no mu chemu sa ye niema ekoso ne de ye nsem a ndisi abane ka sa mo ba be ye no eyade omaseni na no nam so magidi a yetememfo no enya ye no asagidie no eye efrom mu esanse aso mu di bibia eye amanyosem ewo oman mu tinkebe ya nkomu njai sane ebe ya gidi a yetememfo ni nya wo mu no ombesan enya gidie no ebio mbesanya bio yo yate omenya gidie bio wa yenso yate na yentu akase bo no so na make say akane omampeni ebedi akira ono kurasa agina mu akopere frankatuni de bre ede ama MPP amanyuku no akopere omaga na akonwa e won fempim yinu ne aduonu nwotwe abato a ede yanimu ne den ede Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ababonten ede chopa kese ede ama Ghana fo nyina sei omuchiwani MPP amanyuku ne Ghana fo hu ommobo etumi peja omen ede hyawodamonsa ene yemfinhye mako enwotwe se munyo oman de so na mo na Ghana ni ohiani wa abotom nya de na oman mai ye nyina nya krankran podwe ya no am na so Dr. Alhaji Mahmud Bawumia kiremu se MP amanyuku ne be ye na fam de na so du baabi no oman hu boto ano amfa kra fanhim edu baabi omutim koye omudenti agudie ba oman ni so Mahmud oman Ghana kogwo atopra Ghana fo dwa kokwa pai se ta na Ghana fo bomaden akọ esinanim koto aba o fempim me na dunu nan mu a woma omaden afa red card editor MPP for se monkwatena bonten e di Ghana share monsanum didi agropam na mo aba no homade on nsentwerefo na afin so MPP amanyuko ne ma mo asante mante mo kasa ye e woma na nto abo a wobo wasante mante ne mo no ene wo kire me say in fact mo ye pa na wo hwe MPP amanyuko no nkugo mu di ye na emu ye papa na sabi mo ekọ na animu wa mu kire me say wo munya kwanya pa na so du baabi no tirimu de entamu de oman de grato prepare no ka ho bia ma Ghana fo bufu ya won bo modern ate red card ele kire wo man ne aboa wo so no odenwura mu a ensensan na wo wie na wo kire mu a yanka kire Ghana fo se wo mosere mu ada in fact de omayi wo munye bio visa mpenivo ka sabi de wo huru no ohun mpre no sunti ototo sere MPP amanyoko no mu nipa mbato aba ne bi sei
se mo po nipa wa safata pa sa Ghana betumi akona nimpa mpuntum digital padia ono Alhaji Kwasunte de share se me Nhyiraba me ame wo fa Mahmud ba wo mia kuto no betumi aboa Ghana o se yanka nkyere mu pempen wesi ne pen se ono nkuto no betumi abo no men yakoye bo share Ghana foi fumso awdo ma ye no munya bi oda so di nkunim a onya san fumso no bi dentere mo fa nkyɛ ne pam no de se de tudwa emra na wo no ne zona executive ena mo keke ka ho bi di enhyiamu wasante matemu na Dr. Alhaji Mahmud ba wo mia di se de tudwa awa danse ene amanse mpotem ho no mo de nsem sei e de to nsantwerefo anim wie ye research ye to abay wie ye research ewie ye nim se aban ene ye party ye infomso bebre ewo ye governance no mu niema wo ho a afise ye beye yanye ye mebi to wo ho a ye ya anka ye hu from the background so a ye enti mejina ha ye nyina ye ka ho bi vice president ministers MPs board chairman appointees yenyina ya yem from so pacho momfanche yen why momfanche yenyina ya from so momfanche yen na yesua ye lessons nyame adom ena mode franka na hyemensa me be ye president ambassador ya belle ni ye lessons momfanche yen ambassador ai masa biu ye besua de efrim fumso kese ye ne mate akokwa sa de kokko pa de asra ye no ye kwakusua de wei ya kane omampeni ebedi akire a onokura ye nso epre bonto asa mpipa ma yoku behu no mobo na omo ama na kwanya na wakọ akotu franka ase okopre omampeni akwanya ede ama MPP ama yoku ne den de Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia nene na wote ye na yenyina we so na madwe nkyraw da no beso ye no yankinkan bi na yemfa ensomo na yanko Facebook no so na we efri me wafa se ne de piaga na o kire mi se yasemo piaga ne de amayo se na wate ase pa je wo kaka na party headquarters menkan na Kofi Opon Isaac no say Kofi Opon Isaac no de free Superman Kwaku Bonsam was say fantastic news. In fact, asampa na na Ghana for mu bo adwuma pa na say I say greetings to GH Radio Chorus Association members. Medas wo nyina bete wonka. Na we say good afternoon to you. Alhaji Kwasunte aka Hunsuo Mponi Nhyiraba Kwadwo Sammy B takwade Kwadwo Krom twabe wo de hye kwankron. Ene Adjoa Agyei Sikapa Dumso Levy. Or say in fact, I must confess DLFM news is official, sweet like bird meat. Loud and clear inside Great Station. This is DJ Ghanaman. Inside DLFM Anes or seka se mo de pa na bro fo na matutu na asra ne abasa no in fact mo de pa na Kofi Parliament and we tell me say Mr. Mahama the Galamsey fight is a challenge you must overcome. Please listen to the cry of Ghanaians listening akuna bobi kuma apa Kofi Parliament ni we dey work him fo so me de cement oha e de tato Ghana man penin tie Ghana fo su na Galamsey no Ghana fo kasa na me wafa se comfort manti no say good afternoon wafa Sammy B and Adjoa Agyei Sikapa DLFM news no size it's official. Please help me wish Ghanaian Agbeti of Castle Gate Apollonia a glorious birthday. Greeting to him from DLFM Callers Association. Much love. Enti senior ya mo awada pa Kofi sa waka se me de pictures nto toto so anopa na enti comfort mighty any DLFM Callers Association ko ni say yanka nkyere senior man na ne den ade ya me hwe odin ni ye ne den no ade Mr. Ghanaian wudin no eye Mr. Ghanaian Agbochi senior mo kyere wu say wo ye good papa pa na wo kwa mo executive no ho ene wonom disciplinary committee no wo ta kyere pa ndo mo kyere wo se ne wa woda na wo no wo eye Castle Gate ewa Polonia enti omoda wase pa yakopon hyiraw na onye okese wei efri me wofa ase ba comfort mati ana afi so kuo ne ma ne nyina me am wofa ase kuma obutum ewa bridge kama to me si yanka njo so modo papa ne yakopon de afi ba kwa kan fi ho a onye okese no mpegyaw emfamfra adumu enkwadum so happy birthday kwade ama Mr. Ghanaian Agbochi wono woka DLFM Callers Association kunu ya menhyira opim na samso na ofiria entwiwa de aba na o say good afternoon wafa Sammy B any Adjoa Agyei Sikapa say DLFM all the way. Please help me congrats my sister Ma Adjoa Bruni wo de na wa ya wo bona basu nka say o de ka ho na wafa meti ase
ntumi mu obi aba so amra minima de wo de odim yeda ase na kasebo no ye gina so no ye de asifi se ye bre no ayebe na ye kwa no kofi bua na mfa wo da ma me wofa ase ne nsoro so ne yenko na sade na Adjoa Siki mirika o de ba no obeto me ha wa hwe amagi me ho de napa ana sika me boa eno anu na wate se na ana ba oba omo se supidi bi o de nam kwa no so obeto me sem da ho esi afidie na chi o nim bedi ne nyonyonyo no pa eti happy birthday ekodi ama Agyekum Vida Kofi ye wad ma me wate na me wofa ase Agyekum Vida ne ho ofe na owokumawu eye waraso na we free Samuel ofoli boate ado abodam la ne se miss call eye adwuma wontumi TV and radio onu kure ya so esan eye reporter e de ma DLFM 106.9 enti wase me nka nkyere me wofa ase ba ne den e de Agyekum Vida a wono wo kumawu eye waraso nyame nhyira wo na woda no anya no soronko kra mfamfra domo Enquires. So happy birthday go to you Agyekum Vida wono wo kumawu waraso we free Samuel ofoli boaten dodoa FN se mesco no se yemfa woda we yemfa mo kasebo ne de asi emusemufo ne ye maize mebe antwi esemu de mayen oba tentena gram tuntum so owio ne trime de se sebe se chi ahoma na ni aba fe na nim de dwa esemu ete mayen ho ofe pam ti se no wafa ase ba ko a otemi se benkum suwi na kofitela Mr onyanye wo ye Mr wawade enti be fra abante o so ye free agent nti asem we wo masem bibisa wo masem de a menka ne say kofitela so ye free agent nti wa wo pene bibia no bomode ya contact me secretly na memfa information ma wona opa adwuma ye enti no de kopie mu Facebook no so ne dia sha daka mu ye Mr Jerry Frank Taylor champion no bema ansuruja tina konson so tutu okum ko hwa mansa woso adoto a onsura krokre ne ho odin pa wosene sisire kwabrafo wodi si obetwa ne se hu e de amaw de kopie mu YouTube and Facebook DJs gibi ebo adwumaden chinchim afiri mfuma kasebo mu da hokrogen na de obo kasebo da mu no eje sisi ne di na baba ya Mrs sisi ande ya Miss Emmanuela osenya akon ebo ayen e wakasebo da mu na akenkafo mienu aye hone tia center mu no so eje wo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy P mene Adjoa Agyei Sikapa DJ Afiba ema ye moral support e honhum kwan mu sepe obi tata no apa na pampam e ofie ha otai chi pampe ye sorry suei na eba na akire mu hima bodemlane na yenkwane ebo ni bi ache akire mu hima fifi mu hima enkeche hima radio mu ya santo Michael Jackson pa to papa no ona eba wo ho radio ni wana aye den na Adjoa na pamfo tenase a wode won saka be ya odan na de wa ye den akwa akotu afiase mamene no wadi se de tie no yes aso medi wa dia odwumadi no ato aso ye mamu nyina mo ene tie a ade hye Day. Mintin kakeke o. Minni mankasa. If you say the luckiest season 3 asayaba. Afi mami chewe